Hallelujah. Hallelujah. Singamshayela tandla uNkulunkulu wasezulwini. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu. Lo siphele lithuba ukuthi besingeda kulobusuku sitawuthandaza. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nalokuthi ude nawe ube ingcenye lomthandazo. Amen. Nami ngiyakuthanza ke lokho alakuthanzele lo babe lapha. Angikwadi ke kuthiwa yini ukungcola ukubekuzini. Mina ngathi nje ukushaya ngathi udonsa lithayelo uyabona. Kwalo msindvo loyo. Bathandekayo angivete ngiwakahlophe ke sibongo. Ngingumfundisi Mthobo Sihlophe. Amen. uNkulunkulu wangendela umusa abazalwane ngilikholwa ibongo inkosi ngingumfundisi lo watana naNkulunkulu. Praise God. Umfundisi lo sinzisiwe lophila ngetimiso taNkulunkulu lo nemgomo wokungalihlazisa ilivangela saphila emhlabeni. Ayibonge inkosi. Emoyeni wami kuyafika nje lokho ukuthi ngimbonge uNkulunkulu nalokho ukuthi noma iinfluence seyikhona seyinenge emhlabeni kodwa ngibugcine bungcwele. Ayibonge inkosi. Ngoba kulamalanga ekugocotwa kwemhlaba Sathane ufuna abantu bakhonde kakhulu kodwa babede bungcwele. Ufuna abantu noma bangahlabela kangakanani bahlangane kangakanani nema movement abe manengi njengale yethu nje movement ye prayer warriors. Kodwa uthi noma kunjalo akubede bungcwele. Bathandekayo so ngiko ngithi ngiyakulangatelela imihla nemalanga ngiko umbhali athi yetamani kuthi nebe nokuthula nekungcweliswa kubo bonke abantu. Ngoba lode lobungcwele ngeke ayibone inkosi. Ayibonge inkosi. Ngiko ngithi anguvete lokho ukuthi ngiyamesaba uNkulunkulu. Imihla nemalanga ngiyathandaza ukuthi ihlambulula ngifanane noma ngifaneleke kuye. Ukhuluma lenye imfihlakalo umfundisi wathi tonke letintfo letila ngenhla talengatimulo tako konke kuhawukelwa tako konke kuniketwa umusa utotithola kulendzawo lengakuye. So lendzawo lengakuye ibitwa ngebungcwele. Bible lithi kunemgwaco lomkhulu. Lomgwaco kuthiwa uhanjwa ngulabangcwele. Bathandekayo angeke siyengane ngalempilo yokukholwa. uNkulunkulu usisithile thina sibafana sibancane. Nabo mfundisi simelane sabamba livangeli lekuphila impilo lengcwele. Bathi noma bashala tandla mayiniyashumayela abafana bami niyashumayela kodwa bungcwele bangasilahlekele ngoba sasati ukuthi sathathwa ngumthumo sashiya bungcwele lento iyaphela. Amen. Ngwekusuka enhlangano ke bazalwane angiqale kufika la. Ngafika kanye ngiko lokwenta ukuthi ngiphuthe kufika namhla ngoba ngafika kanye sengihambe ngiyaphumbutha ukuthi kodwa ngangena la noma ngangena la. Kuba njalo nje sicolise bazalwane kufika late. Akusi ukuthi siyakuthanza yini siyafisa nethi kukhonda icala inkonzo bazalwane siqale nayo. Asilabafundisi labalinzwa ngeliculo no bazalwane siyacolisa kakhulu ukuthi ni bekungathiwa nje solo bayeta abasendleleni kusho labafana abangithi siyacolisa bazalwane egameni lika Jesu. Ngivusele inciko kaNkulunkulu bobabe bafundisi bomake mfundisi bobabe bomake bantu labasha nalabancane egameni la Jesu. Amen. Siyabonga bazalwane sivusele nakubabe wala ekhaya egameni lika Jesu umfundisi umpostoli Simelane. Amen. Livakala kahle mosinelo bazalwane lele mpostoli. Amen. Likhulunywa ngimi nje bazalwane anganithumi ukuthi nilikhulume likhulunywa ngimi ngoba
ngathi lenkonzo uNkulunkulu lambidelekiyo ngoba kuba ngumpostoli bazalwane angendlule nje akusiko ukuthi kumbe sowucala libandla sone branch lenye songumpostoli no lioffice kuba ngumpostoli la khona ungaba nelibandla kodwa ube ngumvangeli ngoba uNkulunkulu nakabita abantu ababidela kule Fight for Ministry oh hallelujah so kul office noma kulibito laNkulunkulu kubidelwa enkonzweni yobupostoli amen so siyabonga babe ukuthi sibonga sethemba si group yema prayer warriors sithe sitawuthandaza kanye nani etimbutini egameni lika Jesu siyajabula kuba khona la amen sibuya khashane ke nemfundisi kuchaza kafishane sisitene ekucinene enkosini bathandekayo amen sike sababi all night prayer lefana nalena sina laba 4 laba bese ngi9 nje kwaze kwasa abazalwane amen kwakune praise team khona lapho kunalaba shumayela khona lapho sekunelibandla khona lapho kulo 9 amen wasisita ke uNkulunkulu bazalwane kwakwendeka sibohle siyibamba sibabili sithandaze nalapho kwasisita lokwakhela emthandazweni ngoba abekade uNkulunkulu ukuthi usibekele isikhathi lesifana nalesi amen nakasithuma ke uNkulunkulu lemuva kubo 2012 usiniketa livesi leli kuLuka 12:49 ngitile emhlabeni kutawuphonsa umlilo bengifisa ngabe sokhelekile so wasinika ke leyo nsaya uNkulunkulu sibafanyana labancane sisete nebafati wathi hambani niyokokhela umlilo emhlabeni amen so ke sagijima ke nalelo livilelo bazalwane waze uNkulunkulu wasibida njengoba sekashito umfundisi ukuthi labanengi bethu seNkulunkulu wabaniketa umsebenzi wakhe amen so siyabonga nalokuthola lesicubulo lesithi Mose wakhuluma wathi ngicela ungikhombise ingadimulo yebukhosi bakho amen ingadimulo yebukhosi bakho nanaka lento engadimulo yebukhosi bakho akuzange kwaba yinfo yaMose yelanga linye bazalwane kodwa kwabita ukuthi lento kuMose yakhele praise God ngoba ingadimulo awendluli la kuleli thendele kuhlangana uphume sowukhadimula but we have spent quality time uhlale kulelifu itsimati lengadimulo isalele kuwe oh hallelujah sine challenge kulamalanga yemaKristu lafike angena kanye ethendele kuhlangana aphuma hamba athi sesikubambe konke gani isenkasale lento ngiko kuthiwa lelibhungu lelincane leli ngiJoshua belihlala noma lelifu selisukile lichubeke lihlale nakungaba khona lengachubeka ngoNambithe so lento ke kuMose yahlala ngangoba bathandekayo yahlala noma sekangasekho Mose wachubeka wakhadimula phela sitoyiva lento lena nathandaza Jesu ku New Testament anebafunzi bakhe labathathu sitokhumbula entsabeni nakaphapha maphitha lapho uthi asakheni emajokodo kulendzaba ngoba sekunetintfo lesengitibona praise God uthi noma ngina Jesu lana kodwa sengiyawubona noma ngiyasibona sithunti sa Elijah ngiyasibona sithunti sa Moses uthi thatha hapi leto tithunti leto kunengadimulo yaNkulunkulu leyasuleka kuleso sikhathi basaphila labantu ngoba lento Moses wayithola asaphila yahlala kuye ke waze waoperate ku spiritual realm kodwa lento wayithola saphila ayibonge inkosi so nginalokuthi ke la emthandazweni bazalwane kufuna singakuyekeli ukuthandaza ize lento yakhele lakithi utawunaka nakafika Jesu atawubalekelela ngoba sivile ukuthi Jesu uyamelekelela umuntu nakafika Jesu atawubalekelela ubakhanza iBhayibheli lithi bese baphishaneke ebusuku bonke bangakabambi lutho ayibonge inkosi akafiki Jesu ngeke ukuthi asibuyeni kuna iposition naye akabashinjisi Jesu umfula wekudweba noma lidamu lekudweba
kanti Jesu baniketa ema strategies. Bible lithi ufika uqala uyabafundzisa. Ufike Jesu uqala uthi faka la kibo. Ngoba lento yekubamba ila kuJesu. So kufuna ukuthi lento Jesu ayithululele kubo. Ayikhumbula nganye ilanga na Moses. Na Moses abusisa lamadvodza bekade osebenza nawo. Ayibonge inkosi. Kuthola likhona lelinye ijabu elingekho lapho kulomhlangano. Belisethendeni. Ngiyabona laligathethe impahla lethendeni. Kodwa nakambusisa Moses akhuluma sibusiso uthi walevakala la luhabula ngetilwimi nalongale. Moya waNkulunkulu wehlela kilo. Why? Ngoba lento yaNkulunkulu ayidzingi ukuthi kungathi ungaze ubonakale kodwa nayike yakhulunywa. Kuba netintfo letendakalako. Ngiko Jesu akhuluma athi yehliselane emanetha ekujuleni nibambe. Lokwenda lokuthi letifishi batibambe ngeligama lekubamba. Yehliselane emanetha ekujuleni beyingakapheleli noma besingakaphelele statement leso. Kodwa lokwenda ukuthi tifishi tibambeke kwaba ligama lelithi niwehlise nibambe. So kunetintfo lesingeke sitibambe nakangasho ukuthi atibanje. Amen. Sisalungiselela lo mthandazo bazalwane ngoba lo mthandazo siwulungiselele bathandekayo. Amen. Noma singafika lana sihlwahlwase lapha nalapha siwulungiselele lo mthandazo. Sisalungiselela lo mthandazo. uNkulunkulu ungembulela nje kudzabukeni kwekusa. Lenzaba lengifuna ukuthandaza itikwayo bazalwane kulobusuku lobo ngingakahlali phansi. Ungembulela mfundisi indzaba lethi bangayinqoba iJericho kwabita ukuthi banqobe itibonza teJericho. Ayibonge inkosi. Ungembulela lento leyo uNkulunkulu ekseni ngoba ngashifta isikhathi sekuthandaza ngasuka kulo 12 ngaya ku2 noma ku3. So ngithandaza kuleto tikhathi leto nase bajika bathakathi. Bese ke sengiyathandaza ngoba ngabona lokuthi lokuthandaza nga12 lokhu kuyasokolisana ujuluka lide ba strong labantu la. Ngalendlela ukuthi award next ushonini ukuthi amen. Ukhanze sewulele nje. Ubona ukuthi lo 12 unzima lo 12 bayamathi lebathandaza ngayi12. Bangakufakaza lokho. Noma ngawe uyavuka uye sitting room. Ithi nje lento fika le sitting room uthi igoce ngelitshalo phela kuyabanza. Uyabona. Uthandaze. Uyova sowuhona sowuphuka lansanyeni kusolele kabi. Uthi kungcono ngiyolala embhedzeni. Ngiyeke kulala la kusofa. So lenza ba 12 ke ngaze sengiyikhansela. Angithandaze nje nangilala noma ekhaya sithandaza ngabo 8. Sithandaza nje umthandazo weze family. Sibitane sonke noma ngakuvakashe bani siyathandaza nga8 la khaya. Phinze ke sesiyothandaza nakungasi2 3. Asethi ke lesikhathi lesiphaphame ngaso. So nangicedza ke ukuthandaza lapho ngilala lelo hour linye kuyoshaya 5 6. Sekunetinto ke uNkulunkulu labe siyatembula ke lapho lesethi straight. Ngoba la ku12 hayi impela kuyaphanjaniselwana lana. Ungathi na uceza ukuthandaza uthi uyalala ubone namakwakho vele la mbonweni ubone ukuthi ngiyini ngathi ngifala kumake kani. Hayi ufike kabi. Vele kuyaseshedwa. Amen. So ke nangithandaza nangilala ke ngalabo 4 ekseni. Sekumbuleka lenzaba ke ngishumayela ngalenzabe ukuthi before uncobe le Jericho kufuna uncobe tindvo ngatale eJericho. And iJericho ilula nase uncobe tindvo ngatayo. Yathi ke lento kude futhi iJericho lede tindvo ngatayo. Oh hallelujah. Yonke iJericho iqhoshe ngetindvonga. The walls. Praise God. Ligabho leJericho. Noma ipride yeJericho. iJericho nayihamba lethi khukhumeta ngako tibonza tayo. Ithi noma iJericho ifakaza ibatshela abantu
Ithi kude lo ngasithinza thine. Why? Because bethembe tibonza tabo. Yathi ke lento ungakafiki ekunqobeni iJericho. Kufanele unqobe tibonza teJericho. And tibonza teJericho atinqotshwa ngemehlo noma ngekubuka nje kwemehlo. Ngoba nawuke watibuka tibonza teJericho tithi noma ungancanca ngeke ufike eTulu. Noma ungafika eTulu kunemigamo yokuhamba la eTulu kwalelibonza ungakafiki phasi. Noma sewulaTulu sothi ufuna kufika phasi akuyeki phasi kujulile. So lento yeJericho nawuke wayibuka ngemehlo lento yalama walls it is impossible. Kude lokungenteka. iJericho uyishiya uyibuka. Ngiko abaseJericho ababanga nalivalo. Nabeva ngembi ya Israel etako. Bathi nabefika nje kwafakaza lo make nje beka ingwadla. Wathi sivile ngetidumo tenu. Sivile kuthi nento ine emakhosini lamanye. Siyesaba nami nibongenela umusa. Kodwa nase ninqobe indonga. Ngoba siyathi kwakuthi kungenteka lenikwente kulaba ningakwenti lakithi because of the walls. Praise God. Hey, angikhulume etimbutini kwakuthi yonke iJericho inetibonza tayo eletibonza letinkulu. Praise God. Ngeke ngafunza livi bazalwane ngiya kule ngcikithi yami. Ngafunza livi angilatile kubani lelivi kodwa nje le ukhuthathile umoya wami. Lithi lelivi nangabe kunesichwaga lesichwaga etindvo takho. Kuze letindvo takho utithole kulesichwaga. Yinye into longayenta. Kubamba lesichwaga or the strong man usibophe. Uthi ungasibopha ngulapho khona unelungelo lekuthatha indvo takho kalula. So siphila ke eveni letichwaga. Siphila eveni of the walls. Kuthi noma ngabe indvo tethu siyatibona lapha. Kodwa sithi nqoba njani tibonza. Sifika njani eJericho. Singena silihlasela njani iJericho. Oh hallelujah. Nawufunza incwadi ke bazalwane yemsebenzi wabapostoli. Amen. Incwadi yemsebenzi wabapostoli lithi luhambo lokuqala eCyprus. Kusho ukuthi ngochapter 13 loyo. Amen. Angigijime nje ngifunze verse number 6. Bahamba yonke indlela lejuba esichingini baya ePaphos. Lapho bahlangana naBajesu labesangoma umJuda labe ngumprofeti wemanga. Abenembusi waleso sichingi Segiyosi Paulosi labe indvodza lehlakaniphile. Umbusi wabita boBarnabas naSawula ukuthi abete kuye ngoba afuna kuva livi laNkulunkulu nieva mos. Lo mbusi wakuleso sichingi uyeva ngebantfu lebashumayelako. Amen. Lo mbusi waleso sichingi uyeva ukuthi kufike umfundisi Thandizulu Simelane latimbutini. Uthi ke lo mbusi ake ningibidele boBarnabas naSawula. Sebete la kimi. I-intention yalo mbusi kuthiwa bekafuna kuva livi laNkulunkulu. Verse number 8. Kepha baphikiswa nguElmas labe sangoma. Leyo incazelo yesiGriki. Incazelo lesibito lakhe lesiGriki kuthi wetama kuvimbela umbusi ekukholweni. Verse 9. Kodwa Sawula labe kunguPawula agcwele moya longcwele wasibukisisa lesangoma. Wathi wena ndodana yaSathane usithatha konke lokuhle ugcwele onke emachinga ebubi uyawuyekela nini kuvimbela leqiniso lenkosi ngemanga. Amen. Kunalento ke bazalwane lethi
noma livi laNkulunkulu selifikile etimbotini uyithinzile umfundisi wathi kunema altars kunalama altari kunalombuso wabo Elmas lovimbela kusinziswa kwebantu kuthiwa lombusi noma lendvodza lesiphathimandla yayifuna kusinziswa yayifuna kusitakala yativa timfundziso taBarnabas naSawula basashumayela ngesheya iyabeva tijumo tabo ngala ngenhla bonke abamhloshana bayeta gani la lombusi i-right hand man yakhe noma mahlale sangweni wakhe Elmas lo Elmas usangoma lo Elmas naye tinto utibona tiseta kodwa uyati kwakuthi noma anemandla ukhona lo nemandla kunaye nguJesu ligama lakhe uthi ke nakayeva basonzela uyamalela lombusi kuthi angafakazelwa boBarnabas why uyati ukuthi nangike ngavuma ukuthi bakhulume kuye lento lebayiphethe yesinza kunalento mina lengiyiphethe ngisangoma lento yaNkulunkulu inesisindo lento elivangeli laNkulunkulu inesisindo bazalwane egameni lika Jesu lento lena inesisindo kwedlula onke emandla noma emandla ebuthakathi lento lena inesisindo. Praise God. Ngikhuluma ngalendzaba yemibuso ngoba uNkulunkulu ungifundzisile letintfo leti. Amen. Ufakazile umfundisi nami nginebufakazi bami. Kule office lale mibuso. Praise God. Kukhona naku lesithi ma monetary spirit. Ngicabanga ukuthi sesike safunza nangako. Lento yokuthi nje lento yokuthi nakunelithuba lelihle lelitokuvelela kwathi kona kucala. Niyabona. Lento leyo kusebenza ngato tonke indlela okungasebenza ngato. Kulokunye lebakwendako futhi sikhuluma ngemibuso phela. Sifuna to break singene Jericho to break the walls. So kunalama walls lafaka ekhathi labo Elmas lathi sivimbela umbuso ekuphendvukeni noma ekuvela ivi laNkulunkulu. Lenye lesinye struggle empilweni nesibhekana naso. Asibhekani naso ngoba uNkulunkulu avumile. Asibhekani naso ngoba ku part of the calling yethu ukuthi sibhekane naso. Kodwa letinye tatimo tisibambe ngoba kunemibuso tsite. Lethunyelwe ukuthi sibambe. Niyawathi ngosumgololo Elizabeth. Phela tinza utipite amagama akuhlukana. Ngihlusha ke ngumgololo njalo ngabo 8 Ntsambama. Lela ngiqashe khona. Uyehla nje lapha eMathayileni nomgololo uwele laphansi. Uphuthume ngemshanyelo ngithi ngifuna ukushaya ngikhanze ukuthi lo mgololo vele ufile laphansi. Hawu. Ngushanyele lekhoneni ke ngushiye kanjena. Kodwa njalo kuseni bengawukhanzi lo mgololo la ngushanyelele khona. So yangikhathatha ke lenzaba lo mgololo ngaze ngagcina ngayicoca nale ekhaya kumake ngathi lenzaba lo mgololo yangihlupha manje. Ngoba lo mgololo ulwa uwasikhathi sinye dikhathi tamte kudla leto. Ngoba ngangipheka ngidle ngalabo 8 kuyoshana yini. Angise uyabona indvodza ukajaka indzawo. Ndiyaphekela nje. Nestofu sami sineliso linye futhi alisebenzi lele. Ngibeka nje irice, ngihlale ivuthwe ngibuye ngibeka umshibo. Nangiva ukuthi ngikhanika isalad ngibeka ibeetroot nayo iphile. Ngiyodla nje ngesikhathi engifuna ngaso. Angajaka indzawo. So ngalesikhathi ke sengidla uwe lo mgololo lapha eDulu. Uwele phasi athi ke make ubokwenda nje na uwa lo mgololo ubothola noma sokumapheshana ushise ngithi mina usho kuhambe ushisa nje nizofika ayi ngikwente ke lento noma ngibona ukuthi ngathi akusikahle ngiushise nangushisa lo mgololo bengithi mina womile na ushaya inyaka kungathi vele sowomile lo mgololo ushe lo mgololo bese uyacela uyahlambuluka na ushisa. Uyabona usho ukuthi phela mina ngiyaphila kahle kahle.
mina ngiyaphila nje ngite kutokulalela angithi yabona kulento khathi leto labancane abakwadi ke thina sesishathile nabo babendla ngamanje leto khathi leto nasesiceze kwenta kunge sesingenela tincingo liphela sesiyaxoxa nalona lesimbuka buka ukuthi kumbe sangaba ngimake mfundisi lo mgolo uyeva ke nalelo nhlangothi lelo ugcine ubathe indzaba yami naduduzile yaphelela lapha mama lo mntwana ebantu wavele nje wangenyanya loya nalona naye wavele wangenyanya lona ngani kunalendvo le monitor letindzaba takho so ke ngalelanga ke kungena nezincingo teksi kufuna ngifake le application yele maloma ngiyayibhala le application ngiyimikisa hand delivered le maloma ikhumbi ihamba ngasikisi ekucala ngitosheshe ngifike ngahlaselwa inyoka ke lendlini le nyoka nje yafika yahlala la kubhakla nangiphuma ngicithe manje nangingena sengiyibona sengiyangena hawu sekunenyoka etikhunga la kubhakla seyivetele inhloko kanje hayi zalwa ke nenyoka ke kwaze kwahamba lekhumbi solo silwa nale nyoka lesivalo sami site lehendle ngikiya nje le bhakla ngifushe lesivalo so beyibona ngicaphatha ke le nyoka ivetele inhloko nje la kule mbombo yale hendle yabona ngihleli nesagila sami la nayiveta le nhloko ngishaye isithele le nhloko angithi ngibambe ngapha kubhakla so siyadlalisana ke nale nyoka siyadlalisana yahamba ikhumbi nangibuka lesikhathi sekhumbi ihamba vele aceleni kwendlu lekhumbi ngayiva ngicansuke ngibilise emanti ngibuye le nyoka eniyami sengipheze emanti labilako naye siyavela ngithi wole ngalamanti lashisayo yasithela lasivalweni kwaba inkinga ke ngoba inyoka ngingayiboni ukuthi ibhekephi mina ngapopola ngephandla akukho nyoka nalake mkani ngingenela amhocweni kulesivalo yangikhiyela ke inyoka ngoba sengisaba kuphuma mina bayoshabona yini so ke la ngiphutha kanjalo lelo thuba lelo ngahlela ilanga la kusasa nangithi ngiyafika kusasa sengifikisa nebantu batokona interview la labathethwa itolo kwakhanya ukuthi angisasitakali so kulokhu ngasitakali kwami ke kwangiconzela lokuthi akukabi ngoba uNkulunkulu bekangafuni kodwa kube nekumonitheka lokukhona kube nemibusi levala lelusito lwami bathandekayo etimbutini ngicela kuvete lokuthi letindvo lengikhuluma ngato tikhona la timpilweni tethu kunetindvo letingakenteke hayi ngoba bekufanele tingenteke kodwa kunesandla noma singatsandla semfene nasikhuluma Swati kunesandla lesivimbile kodwa Elmas wavimba ngoba nasetimbutini kuna Elmas wakhona lothi noma abantu bangayofesa kodwa bangaqashwa lothi noma abantu bangafuna bangashadza abangabatholi bantwana kunalabo Elmas laba monitor ukuthi bani uxhumana nabani kuvuthwa indzaba yabani inyalo kwenteka ini lenhle kabani bafike bo Elmas nganga ubani nasebandleni kunabo Elmas mfundisi labasebenza nendzaba elibandla uthi sewuthembile ukuthi hayi sengikhulisile la sengingashiya nenceke ishumayela afike Elmas athi phuma lana wena awuqualify lenkonzo le nyukela lapha eassembles angwade masondvala inhlala nyukela lapha eassembles wena awuqualify kanti uyathi lo Elmas umsebenzi wakhe kuvimbela abantu kuxhumana naNkulunkulu noma kuvimbela abantu kubamba tinto uNkulunkulu labaprogramele tona so ke lento Elmas ithi noma ngamthi lo musha sawulungele kushadza hayi ungashadi nalona uNkulunkulu lakubekele ukuthi ushadze naye umshado anginankinga nawo kodwa ngifuna ngathi ungathola lo wrong ngoba ithi lento ngifuna uphambaniseleke uhlupheke ke uziyokufa so ke ngiso le strategy lasebenzisa ngoba bekaphike ngilokukhohlisa lo mbusi afika thembisa lo mbusi lide afike athi lo mbusi hey la sigodlweni sakho kunje ethembe lo mbusi angithi akati lutho so lasekufika livangeli la Kristu livangeli lembuso wasezulwini uthi ke lo Elmas angelifunde lo vangeli lelo ngiko kulukhuni ngiko nanoma ngakuthiwa bewuthi
lapha ku post ukuthi umprofeti Senzo Ndlangamandla nibophathe emakhandlela ngabe sigcwele siyafushana nemakhandlela lo munye ulapha eminyango akasakhona so uvetela ikhandlela kanje labanye ngaba uvetela emakhandlela angithi because bantu bafuna tintfo taNkulunkulu abamfuni uNkulunkulu wetintfo kodwa nakuthiwa nje ukuthi abafundisi bo pastor hey nibozivela ukuthi kuhambe njani umtimba uvumi man angitiva kahle kodwa kube kuthiwa bekungumprofeti wathi niphathe uphathe manje nomphathe umhlabathi wale kakho ucupha umhlabathi wale kakho ute nawo la hey ngabe kuneligidzi la indunduma lengaka imhlabathi umfundisi bekade ubone kalibhara nefosho seka uhidlita lo mhlabathi babantu bonke balanza wena but ngalokuthi kuna Elmas lothi la utositakala khona ungayi ngiko kanje so ke wami umthandazo bazalwane ngifuna ukuthandaza ke kule party lethi ngifuna ukuthandaza kule party yale mibuzo amen lithi verse number 8 kulo Zenzo 13 ngepha abaphikiswa ngeElmas labeka sangoma leyo incazelo yesiGreek lethi wetama kuvimbela umbusi ekukholweni kusho ukuthi umsebenzi waElmas kuvimbela bazalwane kunemavimbela amen noma ngawu spiritual kangakanani we are being attacked kuna lama forces lesibhekene nawo simakholwa kuna letintfo letisimonethako ngoba letintfo letendekako latimpilweni tethu letino iBhayibheli lithi iBhayibheli ema sufferings akefike for a moment noma tibe khona tinhlupheko kwesikhashana kodwa ngingaphile enhluphekweni ngize ngiyofa lokho akusasiyo isuffering levunyelwe uNkulunkulu ngoba ikhona ipart ye wilderness ukhona 40 days wami ngisehlane ukhona 7 days wami ngisehlane noma nguyiphi period uNkulunkulu akubekele yona ehlane uyawufunza timiso taNkulunkulu noma uyawuceceshwa ngoba sihlane liyakhana futhi kodwa sekukhona lihlane la ufakwa khona masibomba thakazi amen imonitho nje lento ubuke ukuthi uyathi kube lento beyinormal ngabe sendlulile ngabe sengene kulenye lihlane ngabe leli sengilendlu kodwa ingapheli lento and uve la moyeni wakho ngoba lento uyivale kuwe ukuthi ayikho normal lento le amen akukho normal ngiyayiphila lempilo kodwa akusimpilo lefanele ngayiphilwa ngimi lena ayi ngikhumbule amagama lomunye umfata athi noma kungayiwaphi lo mntwana lo akusiwami baba sewumdwebe kuphi wakho wathi ngivale kimi lo mntwana lo akusiwami ngoba uyamuva umntwana lo ngasiwakho uyayifa impilo lengabhilongi kuwe noma uhamba uyatifa ukuthi ngiyahamba nje kodwa akusimi mina lokule level le kule sikhathi le uNkulunkulu ufanele ngaso ngisusile la sengihlethi it overshoe ngile level le hayi kwala noma lo mthana sekathathwa ithi inkosi Solomon asemhlathule ekhaya athi hayi noma songamnika lo yena mfunako akangahlathulwa lo mthwana ngoba ngiyathi kuthi lo lophila kwami noma ngingashintshiswa la kulungile mthatha mfathi losula kodwa ngiyathi kuthi lo lofile lo akasiwami lo mthwana wekuzabalaza akasiwami lo mthwana wokudonsa metima akasiwami lo mthwana wokufeyila akasiwami ngiyathi vela kuthi lo mntwana wekushayeka akasiwami phela nalo mntwana wekhapha ngatinyawo nje ngithelwe ngelithuli bantu betimoto akasiwami
kunetinto kuneliphunga lelingilivako uyabona nakuthiwa kuna imvula uva nalomhlabathi leliphunga kunemvula lengiyivako mina kodwa solo lemvula ayiphoboki lapha kimi kunetinto kunelifu leselimbonye lemvula ngiyeva nesiseyana futhi and futhi sibane ngase iyanginetha lemvula kodwa kunalesambulelo lesithi lemvula ingani kimi. So tonight we are here to break the veil. Sitawuzabulakele sihengo lesithi noma lina litulu lami lingafinyeleli kimi lingakhoni kungilocate ngoba inkosi ivumile ayangikhohlwa kuDaniela athi ngikuve usalungiselela kuyawuthandaza ngathumela nempendulo yakho kodwa kwaqhamuka ikhulu lasePersia yaphuma ezulwini impendulo yabheka emhlabeni ide kumthobisi kodwa emkhathini yakhanza ikhulu wathi ke sengithumele ingilozi shanaya kunengilozi yaNkulunkulu lethenjwe emazulu. Le ngilozi akusile ngilozi esihawu akusile ngilozi lenemusa akusile ngilozi lekholwako kodwa ingilozi yempi. Mikayeli uthi ngithumele ingilozi yempi nenkemba itawukulwa nale ngilozi yaSathane kuze kukhululeke impendulo yakho ingakaqali lenzaba kuseshethwa emkhathini ngeke silibone lidlalako ngoba siyawugcina kuyiva lento ya liqiniso uyayiva lento nama I can feel njengoba le level engishumayela ngayo la mfundisi akusile fanele ngishumayela ngayo kulesikhathi uNkulunkulu esengiphile ngaso kunetinto nje lethi solo tingidonsele emva noma ngaqhubeka kabili tingidonse kathathu tona noma ngaqhubeka kathathu tingidonse kangifoto kuthi lento ungaqhubeki ngoba lento le bathandekayo ifanele ngasayibhoboke embaba nasetimbutini bese ngeke sibambe umthandazo webusuku bonke nalengekule akhulume uNkulunkulu nalenzawo le uyangishela uthi ungitshela ngenzawo etimbutini ngithi watibani khona usikude umkhothela livi ukuthi Elijah nakakhonje umfowethu waseZerefati umfowethu waseZerefati bekakhonje ukuthi kuta Elijah ngathi hamba etimbutini uNkulunkulu bashelile abantu bakhona ukuthi uyeda and batawukwemukela ngoba naNkulunkulu bashelile ukuthi uyeda kodwa kunaletinto leti noma sawufikile ungemukeleki. Why? Because kunengilosi yasePersia kunabo Elmas labathi gijima kodwa hayi lento le yakhulunywa ngifaro hambani ngahambeli khashana ufuna lento ngase ungaphike ungcinca khona la mfundisi ungaphike ungcinca khona la kuthi nakwangeteka lo munye ebandleni ukuhambe lo munye lento isinje sichubeke nje sine siqonda inkosi nje sibathathu nje singanaki ukuthi kwentekani uthi na ukhulisa lona kuhambe lo munye ngoba lento ya Elmas ithi nje akubede lishintsho baze bantu benyanye uze nana uzangale ngalempilo bathandekayo asingagive uphini ukhona uNkulunkulu longaselekelela sesithandaze kanenge letinye tetinto angeke vele tenteke singakasukumi thine saqonza tibonza ngoba sithi yonke iJericho igabe ngetibonza tayo igabe ngetibonza tayo so and futhi kufuna singangenelini kwesaba uNkulunkulu wangisita wangikhulula emandleni ekwesaba. Amen. So tonke ke tinto letentekako ngifunze kwathi ukuthi tenteke kanjani angimani nje ngivumele mina nje sengitele ukuthi lento yokuthi leni ikhulumako nini ethi shot bengakadalelwa mina ngitele into leyo mina nangike ngaluzwa into mina ngiyoyiphenya ukuthi ingiluze bekufanele yini lento ihambe nangabe kungakafanele ihambe lento kufuna ngiyemthandazweni ngoyiclaim back because simakholwa sihluphe kanje
kunetinto nathi la sifake khona stamp sathi let it go. Usho sibe kungasiko kwami bekwabani akungasikami ngikunambitheleni unganginika into lemnanzi ngilume kanye bese yangephuca bese kuthiwa bokungasekwakho. So ngifunzeke ukuthi kuyendeka sathane akwephuce tibusiso uNkulunkulu akunikete tona. So ke ngathi ke moya waNkulunkulu nakangitshela ngalendzaba yokuthi etimbotini ngifike ngikhulume ukuthi yonke iJericho inetibonza tayo kuze uncobe iJericho ufuna uqale ngokuncoba tibonza tayo. Wathi ke go uprepared kokuthi uye koncoba tibonza teJericho ngoba liJericho fundisa igama siniketwe uNkulunkulu silithenjiswe uNkulunkulu. Wathi sitawulincoba iJericho lingilamanye emadolobha la uNkulunkulu avumile ukuthi sendlule khona sincobe khona kodwa sathane waveta iJericho njengento lengeke incobeke. Amen. Kunetinto lesize nanathi sesithi vele la kami akwendeke lokho. Ngani uNkulunkulu siniketile litinto. Kulomthandazo lone bazalwane bakhona lesingema nabo sincerely. Sime nabo futhi ngengani to claim our things back. Ngabe bekungendeka yini ngoba nalento lesikhuluma ngayo la. Praise God. Yengatimulo. Seyize yesivilaphizi. Sesiphelelana ngomdlandla wokukhonda uNkulunkulu. Ngoba sekunalento lethi Muslim akholwa kwendeke lutho. Ngani tinto tiyendeka kodwa kunetikhulu tasePersia. Letinye latisebenzisa sathane sihlala nato. Letinye tati insila yethu. Letinye tati tinyembeti tethu. So atisebenzisa sathane to block everything. Ubalile umfundisi lapha. Wabala nami ngeze ngeva buhlungu Nkosi yami nakabala. Leminyaka ngasho ngathi ngabe kangethi ngani la kimi lo babelo. Kodwa vele bebeka ngisaba ngoba lo mkakhe besinaye la grouping. So nekumthola nje ngathi wamthola njani. Ahlala sinze. Ngoba kunetinto lofanele wembuleleke kito. Kokuthi lento lena seyidzinga lesinye sinyathelo. Bathandekayo letinto takamoya letinto tebumnyama na tendiwa mbamba entifuna uyakhumbula Jesu nakabuthisa lidzaka akhaliso ngoba lokubuthisa lidzaka likhafele ngemathe beka khaliso lapho a creator kwesibili bathi teboba besimelane lento zabe ingaboni lapha bathi bekude nalendumbu nje bathi bekuzihobho lapho bathi ke Jesu wakhafulela lidzaka sho sibeka khaleliso walinamathela lento siyabona. So ngilandze ukuthi kunaNkulunkulu odala lokungekho kube khona. Akunenzaba ukuthi lesimo besithi ihobho lesimo bese kanjani uNkulunkulu asengakubuyisela. Akunenzaba ukuthi futhi bekuhwatshulwe ngibani akuhwabule ngamaphe emandla. Kunebantu labachomako nanyalo bachombe ngemandla abo emhlaba. Kodwa libandla nalingeke lime ngengane. Bathandekayo siyayidzinga lengane. Siyayidzinga lengane. Lelithi livule uNkulunkulu nakathumela Jesu lengilozi iyolwa naletikhulu tasePersia. Wayithumela ingilozi yembi yaya kokulwa war iphethe inkemba. Noma tafa letikhulu tasePersia kuze kukhululeke lempendulo angati futhi I don't care. Praise God. Kodwa ngiyathi mina ukuthi sine silibandla nje lathi imbutini singathandaza kahle. Sithandaze kahle. Uyathi nalento lebebese bathite angeke yendeke nasingathandaza kahle.
sine nawe le mvula beyisole ngakunethi uyathi ukuthi le umbrella ngasuka likunethe lelitulu lelitulu lemali likunethe nalelitulu lekuhamba kahle kwetintfo likunethe. Praise God. Unethwe nalitulo bongalicabangi sekunebantu lasebabadzala solo alibanethi litulu lebantwana so wazokwemukela nje ukuthi thina namkhulu vele siyofa sinje kodwa nasingathandaza kahle uyathi ukuthi noma ngathi beletho setaguga njengakusara ngoba kunetintfo letentiwe masibobo ngicinisile bazalwane kubitwe amagama ethu lapha sake sathi siyedlulana ngumnakethu lo mfundisi binze kumnakethu siye lamani sikhuleke sivana kakhulu nyanyalo solo siyafana siyahamba ngawona lokuvana kwethu siyendlula nje sesikhanza linye inkonzo sesiyangena lokuhamba ungena sesiyangena nakhona sikhonjwa ngilabanye ukuthi hey kunenkonzo lapha akathi nasithi siyangena nje silendloda yabona kungena ini yahoshula sikhala lapha eThulu oh lo mfundisi wahoshula sikhala wasihlaba phansi wacala wasitshela indzaba tethu yabo lethi indzaba mina nje lenye indzaba engatshelwa yena ukuthi angeke ngibe namfati ngithothi ngalelanga ngithatha umfati ngife uyabona elengceke le ngabona ukuthi noma nje yayisesabisa ngalesikhali kodwa letintfo ayithibona letintfo lethi amen diyaphekwa ke letintfo diphekwa omncane diphekwa le future yakho praise God diphekwa letintfo diphekelwe na ungeke watinaka nyalo diphekwa omncane ungakacabangi nekugana diphekelwe ukuthi bantwana ngobathole ungakacali nje nekucabanga kugana so letintfo nasingeke silwe nato nyalo tonke letintfo etimonitor lemigololo ngoba nawe newakho umgololo nelo wakama umgololo nami solo ngisalwa nawo nanyalo sola ufi phela enziniza lo mgololo nalendlini ekhaya ngibohle ngubona lo mgololo sasiyawathi ke nalomkami ngoba ngamcocela lenzaba nako wavela nje sibangisana ngeticathulo angeke futhi noma ungawukhanza unjengana imephunayo uthi ugeje uziyosithela solo ugeja sengisho ukuthi ke wonke umuntu ukhona la monitor khona lempilo yakho nje ngaba injena nalokunye kugula akusikugula lokho ukuthi ukuthole vele bekufanele cha lokunye kugula kuhlanyelwe emadimoni lokunye kuhlanyelwe ngisathane lenamuhla kungenteka letintfo leto tingasiphuka ngiyamthanza Mateyu 15:13 lothi sonke sihlahla lesingakahlanyelwa ngibaba enkulunkulu sitawusiphulwa ngiyalithanza leli vilelo bathandekayo ngoba la kuncobeni kwethu sincoba ngelivi bese ke angitokhuluma ngalendzaba yala ma old type umnyama ngithi ungakhona kuphuma uphume mbamba uNkulunkulu akwelekelele noma bese abakhulumile njengakimi nje ukuthi mina ngeke ngibe namfati ngitawukufa kunjanjani yaze yathi le ndlovu akufuna ngento enjani kodwa ne wangihleka umnakethu wathi ufuna ngite neboya benkomo lapha emsileni futhi lo msilo ufuna inkomo ngikhiphe ematini ufuna inkomo ngikhahle ngikhiphe ematini aze yabona ucela into enzima lo so noma ngabe kuthiwa sekunetintfo lebathi kufuna utene no beka nginiketa sithombe salempilo ngoba wakhuluma lokho lempilo yami yavalelwa wathi wena we are not normal nakulezinga lokilo awukafane ngawukilo kukhona la umonitor khona kukhona la uvalelwe khona yabo ungathi nawula kule class uthi uphelele ngathi livula tilonke uhamba kulama khona lawo kani kukhona la ungakafiki khona la kumele ngawufika khona so sisaphila ke kulawo ma limit lawo bathandekayo
so kodwa uNkulunkulu angasikhipha ngasephula nasingadimisela kulomthandazo. Amen. Uthi ke umpostoli Paul nakakhuluma ku verse 10 uthi wena ndvodzana yaSathane. Ngoba bonke labantu laba labazivimbela emathubeni ethu umfundisi madvodzana yaSathane. Uthi wena ndvodzana yaSathane usitha sako konke lokuhle. Shokuthi lo muntu lona akavane into lenhle. Akavane into lenhle. Nakake weva nje ukuthi phela lapha endansi Upliftment Family Church angithi ngisho kahle mfundisi. Phela bathi lo baba lapha nembolo baba lapha lo sonze eJozi lo usebenza eJozi bathi osonza kulela sonto lela. Sitha sako konke lokuhle Sathane. Haya akakhija ngamana etshwaleni lo babe loyo kunetha ngathi osonza lapha. Niyabona Sathane akakufuni lokho. Uthi wena ndvodzana yaSathane usitha sako konke lokuhle ugcwele onke emachinga ebubi uyawuyekela nini kuvimbela iqiniso lenkosi ngemanga ngoba la kwendako Sathane kuvimbela iqiniso ngemanga la kwendako Sathane emthu lomusha ufika kulibatise ngemanga akulibatisele ukuthi iqiniso ungaladi. Okay, ngiko sikhutsata ukuthi before niyekoshada ningenele ema marriage counseling sendela ukuthi noma Sathane sekakukhohlisile umfundisi utofika umshadisi utofike akubambe ukuthi wena ushintshiselwe wena akusiyakho lendvodza akusiwakho lo mfati. Uthi verse number 11 sesithandaza sandla senkosi sitawukwehlela eti kwakho nyalo. Phela wakho ngithi pray nyalo. Wo asilifunzeni lesimeni ngetinyawo tethu bathandekayo. Sitawucala kuthakatha kahle, sitawucala kusebenza egameni lika Jesu. Sandla senkosi sitawukwehlela eti kwakho nyalo. Utawuba imbumbuthe. Awunakubona ukukhanya kwelanga sikhathi lesitsite. Kusho ukuthi uNkulunkulu nakhuluma nalesitha noma nalomgololo wami. Uthi ngitawukwehlisela uthi isandla sami sitawuba seti kwakho nyalo. Wena mgololo lobukene nempilo yemfundisi Sifiso Kuhle. Sandla senkosi sitawukwehlela eti kwakho nyalo utoba imbumbuthe. Ngithanda ke le phathi yembumbuthe. Kusho ukuthi labe bangibuka khona ngeke ngisabonakala. Utoba imbumbuthe. Ithi lenzaba sandla saNkulunkulu noma sandla sasimakathe sitawukwehlela eti kwakho nyalo. Wena mbuso lomelene nalomshado, wena mbuso lomelene nalomsebenzi, wena mbuso lomelene nalelibandla, wena mbuso lobambe imbutini, sandla senkosi sitawukwehlela eti kwakho nyalo. Wena mbuso lobambe amafinances ethu, wena mbuso lobambe bantfu bethu abavalele etshwaleni etidzakamizweni, wena mbuso lovalele amantombazana ethu ebugwadleni, wena mbuso lovale amathuba lamahle. Uthi isandla senkosi sitawukwehlela eti kwakho nyalo. Shalamaya akusiyo indzaba yakusasa, akusiyo indzaba yanini, indzaba yanyalo. As we are going to pray, we shall releasing the hand of the Lord. Sandla saNkulunkulu sitawukwehlela eti kwakho nyalo. Angeke ukubone kukhanya sikhathi lesiside kunesikhathi sekwendlula kwami ngedlulele ethubeni lami kodwa kuze ngedlule wena kufanele ube ungaboni ngoba kuzaphenduke lo mbusi la inkosi kufanele wena Elmasi uvaleke amehlo ngoba inkonzo yakho kuvimbela Shalamando Khosa. Aya ngikhulume nalabavimbelekile ngokuthi Elmasi wenu uyavaleka nyalo. Hayi noma ngawuvimbeleke kuphi, noma ngawuvaleleke kuphi, noma ngabe sithi asifike santshontsha
lengane le akusiyo yakho. Oh, hallelujah. Akusiyo yakho. Akusiyo yakho. Lo mntwana ukahluleka akusiyo wakho. Oh, hallelujah. Lo mntwana ukugula akusiyo wakho. Jesus. Uthi tathi kwalo mntwana itawulakha libandla lami namaswa ngekufa nawe haters angeke lehlule. Kwalo liyangehlula mosimine.